Wandugu wapendwa, jambo kumuliko, tunawatakia amani ya Bwana. Hapa ni sauti kutoka kituo cha afya kia Madrandele, kituo kia Waadventista wa siku ya saba. Hapa ni taarifa mbalimbali na shuhuda mbalimbali za watu hao ambao tayari wamekuwa wameshinda utumiaji wa madawa za kulevya. Namna gani walikuwa wakiishi wanapotumia madawa za kulevya, pombe, tumbaku, cannabis ama bangi na kadhalika. Walikuwa wakifanya nini? Walikuwa namna gani? Tabia gani? Hali gani iliwafikia? Waliacha namna gani? Nini walifanya ili wapate kushinda hali hii ya utumiaji wa madawa za kulevya? Na leo wameishi maisha ya namna gani na wanapangilia nini? Sasa ndio, karibu papa, tunaupa mwanya. Ndio, jambo tena wa ndugu zangu, mimi napenda niwajulishe ya kwamba na mimi niko ndani ya hii grupe, lakini ndio mimi naingia katika hii grupe. Kuko vitu fulani wenyewe mimi kanisa imenisaidia ndani wakati nilitoka maovu ya pombe. Ndio mimi nilikuwa mtu kabisa, nilikuwa shege wa kuenea na mimi nalalaka nje tando, mimi ndenda kata bakakaoza watu, mimi ndafaa yenyewe mimi nataka mwele mchafuko. Lakini kwa uwezo wa Mungu amenitosha katika ile shida. Leo hii kabisa niko na evolue nilitoka kule, nimefanya mariage, nishakalunga ndani ya kanisa. Leo hii nimenunua pikipiki yangu, nikishatoka katika ile utumwa nimenunua parcele 2 ndani ya miaka 2. Ndio. Sana. Ndio unaambia wengine nini wenye kunyaka na weste wanaposha weza nao kufanya sawa hii? Mimi naambia wenyewe wangali na kunya pombe wanapasha, hakuna kinyiki nashindikanaka mbele ya Mungu. Lakini tu wakuye tubaki bajunge nasi paka nao watakuwa sawa mimi na watanipitia hata zaidi yangu. Ndio wakuye tu kabisa. Mungu apewe sifa kabisa. Amina. Basi kwa majina ni James Mulavika kule, na ninakuwa moja wanamemba wa kundi la Venger walioshinda malevya, pombe na madawa mengine yote ya kulevya. Zaidi sana kwangu ilikuwa pombe. Hivi ninashukuru Mungu sababu miaka imekuwa kadhaa na Mungu amenisaidia. Hivi kwa sasa kwanza hamu ya kunywa pombe haiko tena kabisa. Imekuwa ndio uadui kati yangu na pombe, na wale wote ambao wangali wanatumia pombe inakuwa sasa huzuni kwangu, huruma. Ninaona ya kwamba wanakunywa sumu. Ndani mwangu mnaamka kitu cha kunifikirisha kwamba wale watu wako wanakunywa sumu kama aside ya kuwaua. Hivi na ninasikitika sana kwa sababu kwa leo tunaona watu wengi wako wanakufa sana na pombe. Na mimi nikishukuru Mungu kwanza kwa sababu nilikunya mingi sana, zaidi sana kabisa ya kupindukia. Lakini wale ambao hawajafika hata kiwango ambacho mimi nilifikia kwa kunywa mingi sana, kati ya wao wamekufa. Na hii inanisukuma nishukuru Mungu sana kwa sababu niliona ana mpango nami, kwa sababu mimi ambao tayari nilikuwa nimepindukia, lakini niko hai kwa neema ya Mungu. Lakini wale ambao hawajafungiwa bado wamekufa wengi, na wengine wako wanaendelea kukufa. Sasa ile inaniletea huzuni sana ya kuona ya kwamba ni lazima niingie kwa kazi sasa ya kupigana vita hii kusudi wengine pia wafunguliwe, watoke ndani ya kifo hichi. Ninakiona kama kifo. Na hali hii imesukuma watu wengine wengi ambao walikuwa wanajua historia yangu mbele, sasa wakisikia leo ya kwamba tayari nimeacha, Mungu amenisaidia na nimegeuka mtumishi wa Mungu, wengine sasa wanaamua hata kuacha, na hawajaniona hata hawasikia hata mahubiri kupitia Biblia. Wanaamua kuacha kabisa. Na wengine naleta fujo kati ya majamaa. Nyinyi ambao mlikuwa mkichekelea fulani, hamuja kuwa hata kama yeye namna alivyokuwa. Namna gani mnaendelea kunywa? Mwache. Na inaleta vurugu nyingi sana, na wengine kupitia hii inakuwa njia ya wao kuacha, na wengine ninakuwa sasa na maisha kutamaniwa kabisa ya kwamba ilikuwa vema watu wengine wote wawe kama mimi. Hivi ninashukuru Mungu sana. Tupigane vita hii kabisa. Pombe imekuwa silaha kubwa sana ya shetani kuua watu. Ni watu wa Mungu, si watu wa shetani. Sasa tupigane vita hii kabisa, na Mungu atatulipa kama maaskari wanaopiga vita vizuri sana. Asante sana.
Ninashukuru. Sasa umemaliza siku ngapi unapokuwa tayari umeachana na hili? Nimesaidiwa tangia mwaka wa 2012 kuelekea 2021. Hivi inaweza kuwa kama miaka 5 hivi. Nilikuwa tayari kama miaka 5 hivi. Naambia nini watu kabisa wenye wanaendelea kulewa, wenye wanawaza kama ni vigumu kabisa? Wale wote ambao wanawaza kama ni vigumu, wasiwaze ni vigumu, wataweza tu, kwa sababu mimi binafsi nilikuwa ninajua ya kwamba siwezi weza, na watu wengine wote walikuwa wameamini, wameitika tayari ya kwamba mimi kwangu hakuna tena dawa, ya kwamba hakuna tena namna ya kuacha, lakini tayari nimeacha kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu kabisa nimeacha na nimeweza na nimekuwa vema, na hata Mungu ameniita kwa kazi na nimekuwa mtumishi wa Mungu. Sasa leo niko mwinjilisti. Amina. Mungu umekuwa mwinjilisti wa kanisa gani? Hapa nimekuwa mwinjilisti ya kanisa la Kiprotestanti, zaidi sana la kanisa la Kipentekosti, hivi katika tawi la watu wa WTM Sepak, lakini ni tawi tu, lakini ni kanisa lolote ambalo linaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya mtu binafsi anayeamini. Amina. Maana unataka kuambia watu wengine wanaokupata kwamba wanakuwa walevi, wakiacha ulevi wanapaswa kuwa wapasteri? Asante sana. Wakiacha ulevi watakuwa watumishi wa Mungu wema kabisa. Kwa sababu hata katika mahali ya malevi watu wanakutana na watu mbalimbali. Sasa wakati Mungu amesaidia na umegeuka mwinjilisti, umegeuka mtumishi wa Mungu, watu wote wale ambao mlikuwa kushirikiana nao katika kukunywa malofu au kuvuta sigara au hali kama hii ya malevya, wataweza kufunguliwa. Na ile njia kubwa ambayo shetani anatumikisha kwa ajili ya kupoteza watu na kuua watu, na hivi itakuwa njia kubwa sasa ya kuokoa watu na kuwaleta kwa Yesu Kristo, ili wawe na memba wa ufalme wa Mungu wa uzima wa milele. Na Mungu mwenye nafsi hizo zote atabariki kimiujiza wewe ambao unafanya kazi kama hii. Asante sana sote kwa kazi ya kuokoa nafsi toka malevya. Asante. Mungu apewe sifa na kukubariki. Amina. Sana. Mimi kama president, mimi hata leo nimekuwa president wa Vainqueur de la Drogue. Manake pombe ilikuwa imeharibisha maisha yangu sana. Wakati nilikuwa niko motare, mwendeshaji pikipiki, na mpaka leo ndio kazi yangu. Manake nilikuwa natembeza pikipiki, umena nisha levya. Kama siya kunya pombe na siya jisikia mzuri. Ili nikatembeza moto, nitabeba bakilia tu na nishaonja kupombe ile asubuhi. Juu kama siya kunya pombe na sijisikia yake bien. Wakati Mungu alifika ndani yangu, nikaangalia hapana, ifo niende nitumikie Mungu. Ndio nikaendaka kukanisa yetu Adventist ya Malepe, nikaenda onana na pasteri pale. Pasteri akaniongoza, nasema tufuatilie maombi. Nikafuatilia maombi pale, maombi ale bakanitumaka huku kwa Pasteur Birere, tukakia onana na umonie Pasteur Birere, akanisaidia, akaniongoza, tukaendelea vile na fundisho. Kisha fundisho nikapata dawa. Hiyo dawa nikamaliza kile, nikapata na brevet yangu, niko nayo brevet de participation. Nishakaipata, niko nayo hata sasa niko nayo. Lakini wakati nilikunya ile dawa, nilikuta kabisa changement ilikuwa na maisha yangu yanakuwa mzuri. Ndio. Mungu apewe sifa kabisa, tupige kwa mikono. Asante kama merci sana. Papa ndio unamsha tusaidia na shuhuda yako. Ndio, mimi ndio Papa Delphin. Na mimi nasema asante sana Papa Pasteur Birere kwa kazi kubwa nyingi ambayo unatufanyizia ndani ya maisha. Mimi mwenyewe Delphin hapa kwa gizi niko hapa na mimi niko motari. Na kwa kweli nilikuwa mlevi sana. Na ulevi nilikuwa na mimi naanza kusema bila baada niambia wanasema huwezi kuacha pombe, mimi nasatimia kuacha pombe. Mimi sasa sitaweza kuacha pombe. Mimi sasa mkiniambia vya pombe, mimi niambia nipunguze mimi pombe sitaiachaka. Lakini ilifika muda sasa nilikuwa nasema maneno sawa na ile pombe sasa ikanitawala sana. Na ikanitawala juu nilikuwa nasema sitaiachaka. Sasa ili nitawala sana, nikakunya tena zaidi kushinda sababu alikuwa ananiambia niache pombe. Na wakati nilikunya zaidi nilipata kose zilitoka huku na huku, mimi nasema hapana, iko bure. Hapata niweza.
nikawaza ni maisha ya kawaida. Lakini ilifika muda ile pombe ikaanza nifezeresha, ikaanza nipemua ndani ya marafiki, ndani ya jamii na ndani ya jamaa. Ikafika muda tena kosezi zikakuya. Nikachunguza mimi peke, nikasema hapana, tuko mtu. Na nikaangalia maisha ya wengine wenyewe mimi najua na wenyewe nishakaona walikuwa wanakunywa pombe. Kuko watu fulani washakabadilisha na washakaacha. Nikasema sasa jua nini tu mie Mungu na mimi siwezi kuacha pombe. Ikafika muda madame yangu akaniambia, anasema, akaniuliza yeye peke, anasema, jua nini na wewe hautachaka tu pombe. Nikamjibia tu kwa nini nasati, mimi kuacha pombe nitapunguzaka tu ile jibu. Siku mwaka niambia, anasema, sasa hii pombe kama ushipenda sana utachagua kama pombe na mimi. Kama kweli unanipenda. Na mimi nikafikiria bila sauti, lakini si inshallah hapa mbele ya Mungu mimi nasema mimi napenda mwanamke wangu. Sasa sasa ananiambia neno sana na hii. Nichague kupombe na yeye. Na nililapaka mbele ya Mungu nasema mimi napenda bibi yangu. Nikamwambia Mungu nasema hapana, hii pombe naomba tu na mimi niache. Sasa ilifika siku akaniambia, nasema kuko mama fulani anakuaka ngambo wa kala alisema kuna kuaka na dawa na mafundisho. Na iko kule ku kanisa Adventiste, kama unaweza pata siku twende kule. Na mimi nikasema kabisa ile message ya mzuri tu, na mimi niko nalia tu nasema na mimi niache pombe. Nikasema sasa tuende siku gani? Akanipatia siku, nikakatala kwenda ile siku. Nikasema hapana, rudi kwa kipe. Sasa tukakamata tu siku fulani, tukakuyaka, tukakutana na Pastor Birere. Tukaikala, tukaongea, akanielezea namna vile pombe inaharibisha maisha ya mtu, namna pombe na kuko namna mtu anaweza kujikatalia na kukamata hatua na utaiacha tu. Na mimi nikasema, nikamjibia nikasema ndio, na mimi nakamata hatua na mimi niache juu pombe imenisumbua na imeharibisha maisha yangu kabisa kwa kweli. Na ndio siku tulikuwa tukishamaliza kuongea na pastor, nikafanya examen, akanipatia na mashauri na nikapata dawa na nikaendelesha tena mashauri kupitia yenyewe tulikala na pastor. Na kwa kweli tangu ile siku ile nifikaka pale pombe nimeiacha. Na wakati ninafika mbele ya marafiki yangu wote wananishangaa. Na sasa wananiona bana, mbona una recupere hata msiku kidogo? Basi mwili yako ulikuwa ishaenda, mbona unafuata na recupere? Mimi nasema niko neema ya Mungu tu njoo inacha mimi nakuwa vile. Ndio. Mungu apewe sifa kabisa. Mungu apewe sifa. Kumeisha ya sawa periodi yapata gani na umeacha tayari? Ndio mimi sijamaliza hata siku mingi, lakini niko na kaza tu. Mimi naweza nilifika hapa inaisha muda wa mwezi mzima. Ndio. Asante kabisa. Mungu apewe sifa. Papa Fidele, umemaliza miaka ngapi? Mimi nimemaliza mwaka moja na nusu. Mwaka moja na nusu. Kwa majina ni nani papa? Okay, kwa jina mnaitwa kwa Kambale Siro Delphin. Na kwa motare tumikia hapa Beni. Ndio na mazoea kutumikia sirtu sana upatie 4 lambe pale. Ndio ninaona shida ya shangazi yangu, mdogo wake na babangu propre sana. Alikufa, afamu livoma bolio. Ilikuwa mage shida ya tupate ya briski. Nilikuwa mtu mwenyewe familia ananidharau sana. Tena sana, hata shangazi yangu akufa, ibe ndugu wangu fulani akufa, mie ndakia sikia hata nyuma na niko tu na tu fasi mbona na familia. Mimi lakini siku alikata roho, nilikuwa kwanza kunita na mzazi ashakufa zamani babangu ule. Na ile ba familia bakafa mimi wote bakanirezoner kwa wakanikumbuka nishimamia mplasi ya babangu mfu ashakufa zamani. Lakini mbele na beko wake nishashukuru Mungu. Ndipo nishaomba maombi na mafundisho sana. Make Mungu ananisaidia sana na familia inanisaidia sana juu ya kuacha malofu. Asante. Ndio. Maana unasema wakati ulikuwa nalewa na wanakudharau na kunakoka vitu na hawakuambia yake, lakini kizusha acha wanaacha kukukonsidere. Maana yake sana na nilikuwa sema sana napopuzia kunyumba banikatalewa, si hapana onjo mshimamishi ya hii kazi yenyewe kwa hapa. Mimi mbele na habeko wake. Nishashukuru Mungu ulisaidia sana. Asante kabisa. Kuhusu kuingia mpango huu ambao tumechukua pamoja wa kwenda kuwasaidia wengine wenzetu katika maparkingi fulani, kwenda kuwaambia kwamba nao waache hali ile ambayo tulikuwa ndani, wakuje katika hali nzuri, waache pombe, waache matumbako,
wakwe vizuri. Je, tunajiunga sisi tumekuwa hapa, tunakubali kwamba na sisi tutaenda kule kwenda kuwasaidia na kuwaambia? Ndio. Asante, Mungu apewe sifa. Asante ndugu mpendwa, asante umetoka kufuata mashuhuda za hawa ambao tayari wameshinda utumiaji wa madawa za kulevya. Walikuwa wakijilevya hata kuliko wewe, lakini leo wamekuwa washindi. Walikuwa wakijilevya hata kuliko wale unaowajua kuwa walevi, lakini leo wamesaidiwa. Na wewe ukitaka upate kusaidiwa ama mwenzako asaidiwe, njoni hapa kwenye kituo kia afya kia Waadventista Centre de Santé Matrandele, nawe utafaidiwa. Asante, Bwana anatenda makuu sana. Hata huyo umjuai kwa mlevi mkuu anatumia hata bangi, Bwana anaweza kumbadilisha. Unajijua wewe umekuwa mtumiaji kabisa sana, hakuna nguvu ambazo zinapaswa kushinda nguvu zinazotoka kwa Mungu, ni zenye kukusaidia. Ndugu mpendwa, ungana nasi kwa kusaidiwa kabisa, nawe utafanikiwa. Asante, amani ya Bwana ipate kuwa pamoja nawe.